ашьыжь асааҭ жәба инаркны араион еиуеиԥшым ақыҭақәа рҟынтәи ргәабзиара гәарҭарц арахь иааиуеит ауааԥсыра. Урыстәылантәи аҳақьымцәа адкылара мҩаԥыргоит ҳәа заҳаз акардиолог Андрей Шаврин иахь агәаран иқәгылоуп агәы ачымазара змоу реиԥш зшьақәыӷәӷәара ҳаракугьы. Дхьына гәыԥ Лабра Маркула уҳәа ақыҭақәа рҟынтә анхацәа. Дара ирҳәон рраион иалымҵӡакәа ахәышәтәырҭахь иааины зԥышәа ҳараку аҳақьымцәа цхыраара ахьрырҭо даара ишыхадоу. Краснодар операция сахеит астимулятор тагу. Ара санааи аврач ус узун сауи. Аҟәа сцан ус ауеидырҳәеит. Ишԥарҳәо ушьҭа аныҳәа еилыскаап сҭоу. Раион акәым Аҟәа иҟаз ихамцәа ибаԥырхагәыр ишби угәабзиара гәазҭо уаҩы даныҟоу. Аҳақьымцәа днара шамахамзар срыдрымгалац аха спульш ҭыҵуеит. Нас шәҟәык зжуеит, нас иазҵаап схы-гәасҭақәа сааит. Иааигәаны дахааиз иҭабуп ҳамҳәо. Насгьы уаҩы игәеисыргьы цәгьоуп, иигхо игәԥхо зегьы иаҳзымдыруа ачымазарақәагьы ҳамоуп, аха ҳазгәаҭаӡом. Аҳақьым акардиолог Андрей Шаврин иҳәоит Аԥсныҟа раԥхьаӡа акәны дшааз. Араҟа аусутә маҷым апациентцәа зыргәамҵуа рацәоуп. Зегьы ҳархаҵгылоит, ҳамч ахьынӡақәхо ацхыраара раҳҭоит, иҳәоит аҳақьым. Пациенты идут, в последнее время все в большем количестве. Проблемы кардиологические у пациентов есть. Был случай острого коронарного синдрома, который мы диагностировали своевременно, направили пациентку в Сухум, в республиканскую больницу, где ей была сделана коронарная ангиография, своевременно оказана высокоспециализированная медицинская помощь. В отсутствие вот такой оперативности мог бы развиться очень большой инфаркт миокарда с проблемными последствиями, это сердечная недостаточность и так далее. А у этой пациентки, надеюсь, что все будет хорошо. Константин Тбар Маркулантәи дааит. Иара ишьамхқәа ихьуеит, аҳақьым дааны дыҟоуп ҳәа аниаҳа иӡбеит ихы иирбарц. Шьапысахуеит, аҳақьым бзиацәа ыҟоуп ҳәа саҳаит Урыстәылантәи иааиз, агәыӷра сымоуп, ацхыраара соуп ҳәа. Аҭыԥаҿ уанааиуа даара иманшәалоуп, иагу иабзоугьы аҟаҵара иаҿуп, аиҳаб бзиа дрырҭеит, ари гәахәара дууп. Раион иқәынхо ауааԥсыра рзыҳәан даара ацхыраагӡа дууп, абри еиԥш ахәышәтәырҭа ааигәа иахьыҟоу. Ачымчыратәи араионтә хәышәтәырҭаҿы ҳаусура еиҿкаауп, ҳаҳақьымцәа рзымхарагьы рныруеит, иҟоуп амшқәа алхны ирзаауагьы. Ҳара ҳколлектив ахьӡала киҭабуп раҳәара сҭахуп, русура хә-минуҭк иаанмыжьӡакәа ауаажәлар ирзаауа зегьы ирылхәымԥшыкәа рус кажьны ирԥырҵӡом. Уи адагьы дежурство ҳасабала иаанхоит уахынлагьы, иаҭахызар рыҩнаҟагьы инеиуеит, ацхыраара лассы дацны ирызҿырҭуазар ирзнеиуеит ирыҩнаҟа, иаҭаху нас уа ирылшо, иахьынӡарылшо ацхыраара рыҭан. Ҳара иҳамоуп еиҭа аҳақьымцәа, уи мчыбжьык ахь зныкала ҩынтәала иаауеит, лор врач, эндокринолог даҳзаауеит, невропатолог даҳзаауеит. Аха даараӡа даҳҭахуп атерапевт. Ачымчыратәи араионтә хәышәтәырҭаҿы Урыстәылантәи ааԥхьара змоу аҳақьымцәа аус рулоит ҳазҭо амза нҵәаанӡа. Фатима Гергиԥҳа, Давид Ҳашыг, Аԥсуа телехәаԥшра.